کانی بلدیزی درن و محتشم کانی مدین کانی ایگی کاربان کانی اقلیمی جهانگیرین غدان هون خلق پرینچی هون دزانن اف برنامه اف مولیدا گو ایرو لوی گندی ته ساس کرن دشبه چه خوشکو دیه بقیمت هون زانن اف هاتنا و چی ifade dike beguman ev hatina ve dişbihi çağa peygamber İslam'ı Mekke hicreti Medine gir Ansari لدوست بندر باجار Medine derketin jibo peşvaziya peygamber İslam bugün jine Ansariya leheleke sekinin merevan leheleke sekinin uçağa peygamber İslam didin behelbeste tela'al bedru aleyna وی پیشواز کرن اف هاتنا و دشبه و پیشوازی انصاری گو پیغمبر اسلام پیشواز کربون جبه هلیدی هون انصارن مزگین وبی هون انصارن گلی میوانه بقیمه ام تف دزانن حتی سه جمره نکوی buhar خیانابن جمره هوی Cemra abi u cemra erde dikevi u şundi buhar gül u kulil kefa sosine khova dikin de erdeydi dehre Mahmedi se cemreketin beşri buhara İslam'ı har binavi Khudai ku takhluqan diye binavi wi bukhayne Khudai Teala di şahsiyeta peygamberi Khuda emre medike bu xwendinu û hînkirina ilmê Qur'anê naskirina Xwedayê Teala Azze ve Celle naskirina peygamberê xwe zanîna di dîn da dîsa Xwedayê Teala Azze ve Celle wesfê peygamberê xwe wiha dide والذي بعث في الأميين رسولا منهم او خدایک جنابا انسانا یکی امی یکی نخوندا درخست یتلو علیهم آیاته او پیغمبر آیت خدای تعالی عز و جل انسانا را امتی را دو خوینه او دو خوندن